إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Poštovani džemaate, uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala, govoreći nam o svojoj blagodati koju je podario čovječanstvu time što je sve što je na nebesima i na zemlji stvorio čovjeku da bude na usluzi, i od toga ove blagodati koje imamo od jela i pića koje je uzvišeni Allah u osnovi dozvolio. Osnova u pogledu jela i pića jeste da je sve dozvoljeno, osim onih stvari koje je uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala spomenuo da su zabranjene zbog njihove štetnosti, zbog negativnosti koje sa sobom nose i zbog mudrosti koju uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala najbolje poznaje. Uzvišeni Allah kaže: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. On je taj koji vam je stvorio sve što je na nebesima i na zemlji da bude vama na usluzi. U tom je smislu spomenut ćemo nešto od zabranjenih stvari u pogledu jela i pića i jedenja i pijenja, kako bismo se na taj način klonili svih vrsta zabrana koje su navedene našom vjerom. U islamu je zabranjeno da se jede mrtva životinja koja nije zaklana na propisan način, dakle strv. Bez obzira da li ta životinja izgubila život gušenjem, davljenjem, udarom groma, strmoglavljenjem i padom s neke uzvisine, ili je probodena od strane rogom, od strane druge životinje, ili su je rastrgale divlje zvijeri, pa nije uspjelo da se zakolje prije nego što je izgubila život. Zabranjeno je isto tako jesti krv koja je puštena iz tijela životinje. Svaka krv koja je puštena iz tijela životinje zabranjena je da se jede. Ono što je dozvoljeno, to je jedino ona krv koja ostane nakon klanja životinje u ćelijama i u mesu te životinje, tako da to se i ne može izbjeći. To je u osnovi, preko toga je Islam prešao. Zatim, zabranjeno je svinjsko meso i svi produkti od toga. Zabranjeno je da se jede ono što je zaklano nečijim drugim imenom i u ime nečega drugoga osim u ime Allaha dželle šanuhu. Zabranjeno je jesti ono što je zaklano na kipovima, ili u ime kipova, ili u ime vladara, ili u ime nečega bilo kome i o čemu se radilo mimo Allaha dželle šanuhu. Zabranjeno je da se jede meso životinje pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo dželle šanuhu ime namjerno. Što znači, ako bi čovjek musliman zaboravio prilikom klanja da spomene Allahovo ime, zaborav taj i spominjanje Allaha dželle šanuhu prilikom klanja ne smeta u tome slučaju. Dakle, to ne smije ostavljanje biti namjerno. Zabranjeno je da se jede meso životinje koja se hrani drugim životinjama ili jede nečistoće. I ovdje jedno upozorenje na bolesti koje su se u današnje vrijeme proširile zbog nereda koji se pojavio na zemlji, a to je nered neprimjene Allahovog dželle šanuhu zakona. Tako da se uzimaju životinje, strv koja se prerađuje i u jednom drugom obliku daje se opet životinjama da one to jedu. Takve životinje su u stvari te životinje
čije meso nam je zabranjeno da jedemo. Dakle, u današnjem vremenu čovjek treba da pita i odakle je ta životinja. Ista je situacija i sa životinjama koje su puštene, pa se same hrane, a znamo da se hrane nečistoćama. Radilo se o peradi, radilo se o sitnoj ili krupnoj stoci. Kada hoćemo tu stoku da zakoljemo, onda je nekoliko dana ostavimo da se očisti od tih nečistoća koje je jela i onda nakon toga je zakoljemo. Isto tako nije dozvoljeno piti mlijeko od životinja koje se hrane nečistoćama. Dakle, još jedno upozorenje i vi ćete vidjeti danas u državama koje su ustale da se bore protiv Allahovog dželešanohu zakona i koje je uzvišeni Allah kaznio tom kaznom ludih krava, vidjet ćemo da druge zemlje od njih zaziru i kažu na ulazima njihovu teritoriju, piše zabranjeno je unositi meso, mlijeko i mliječne prerađevine u dotičnu državu. Jer se ne samo mesom, nego i onim što proizilazi i što, dakle, izlazi iz te životinje, širi ta bolest. Dakle, zabrana da se jede životinja koja se hrani nečistoćama ili da se njeno mlijeko pije i upotrebljava. Zabranjeno je da se jedu derače životinje koje su sa očnjacima, kao što je lav, leopard, vuk, medvjed, gepard, pas, šakal, lasica i tome slično. Zabranjeno je isto tako jesti ptice koje su sa kandžama, kao što je orao, soko, jastreb, kobac, sova i tome slično. Zabranjeno je jesti meso magarca. Zabranjeno je ubijati žabu. Neki to čine da jedu njeno meso jer smatraju da se može upotrijebiti u zdravstvene svrhe, ali zabrana postoji ubijanja samih tih životinja, žaba, i ona je u osnovi nečista i njeno meso se ne jede kod većine i po mišljenju i dokazima većine islamskih učenjaka. Zabranjeno je životinju zatvoriti tako da joj ne damo da jede i na taj način da ona ugine, ili da je zatvorimo pa je gađamo kao zatvorenu i na taj način da je ubijemo. Zabranjeno je isto tako da se jede lovina životinja koje se koriste u lovu, ali one za taj lov nisu naučene niti pripremljene. Dakle, pas koji se pošalje u lov treba da bude za to izdresiran i pripremljen za to. To jeste, kada ga pošaljemo, kada mu naredimo da ide, odazove se. Kada mu kažemo da stane, stane. Kada mu kažemo da se vrati, vrati se. Ne uzima za sebe tu lovinu, već je donosi svome vlasniku i sa bismilom, ako se pošalje taj pas da ulovi, ono što donese svome vlasniku dozvoljeno je da se jede. Isto tako, nije dozvoljeno da se jede lovina koju ulovi pas koji je izdresiran, ali on se pomiješao sa drugim psima koji nisu izdresirani. Pa u tome slučaju ne znamo koji je tu lovinu ulovio. Možda je neki koji nije izdresiran. Dakle, kada postoji sumnja, ne smijemo to upotrebljavati. Ista situacija je sa hranom koju nalazimo, čije specifikacije nalazimo na raznim omotima, gdje piše unutra ima sastojaka životinskih masnoća. Pošto ne znamo o kakvim životinskim masnoćama se nalazi, pošto ne znamo da li je ta životinja kako treba zaklana i tako dalje, to nam u osnovi, dakle, nije dozvoljeno da jedemo gdje postoji ta realna mogućnost za nečistim nečim da dođe u naše tijelo. Isto tako nije dozvoljeno da se jede lovina koja je ubijena nekim tupim predmetom ili strijelom, ali na taj način, dakle, spljoštenim dijelom strijele, tako da nije probila kožu, niti je pustila krv. U tome slučaju, ako je životinja, lovina, na taj način ubijena, nije dozvoljeno jesti to meso, zato što nije puštena krv.
ako uspijemo prije nego što ta životinja izgubi život, ako uspijemo joj prići, zaklati je, to je još bolje. Ali klanje u tome slučaju nije uslov da bi ta lovina bila ispravna za jelo i halal. Znači, bitno je da se sa bismilom odapne strijela ili upotrebi neko drugo oružje i da se ta životinja, da se rani, da joj se probije koža i da se pusti krv. Zabranjeno je da se kolje stoka u prisustvu druge stoke. Dakle, ovo je rahmet i milost čak prema stoci, a kamoli prema ljudima. Zabranjeno je da se oštri nož ili sprava kojom će se ubiti dotična životinja pred drugom životinjom. Zabranjeno je da se jede hrana ljudi koji su spremili tu hranu da bi se nadmetali međusobno, da bi se ponosili, da bi se uzdizali među ljudima, pa se nadmeću, jedan će toliko sofri napraviti, drugi će toliko, ovaj će toliko ovnova zaklat, drugi će toliko, jer to nije u ime Allaha dželle šanuhu, već u ime nama i u ime toga da se ljudi pokažu među ljudima. I drugo, to spada u zabrane koje su spomenute, da nije dozvoljeno da se troši imetak u svrhe koje Islam nije propisao. Zabranjeno je da se upotrebljava sok koji je uzavrio i čija svojstva su se promijenila. Dakle, koji se pretvara u vino i koji ima svojstvo opojnosti. Zabranjeno je da se jede hrana koja je spravljena načinom koji nije dozvoljen ili nečim čime nije dozvoljeno. Kao na primjer da se napravi tijesto koje je zamučeno ili koje je spravljeno vodom iz izvora naroda Semud. Jer iz tih izvora se ne smije se piti voda osim onoga izvora gdje je pila ona deva Saliha alejselam. U tom slučaju tu se može samo iz toga izvora piti. Inače, iz drugih izvora naroda Semud ne smije se piti voda. Dakle, ako je spravljena s tim, ne smije se jesti, ili ako je napravljena sa vinom, dakle ima primjer sa vina ili nečega zabranjenog, isto tako se ne smije jesti niti upotrebljavati. Zabranjeno je da se prilikom jela jede ispred nekoga drugoga. Dakle, čovjek prilikom jela treba da jede ispred sebe. Zabranjeno je da se jede iz sredine hrane, iz sredine posude, već se jede sa strane posude i ispred sebe, jer uzvišeni Allah dželle šanuhu spušta svoj bereket na sredinu te hrane. Zabranjeno je da čovjek kada mu ispadne lokma i zalogaj da ga ostavi tako, jer to je ostavljanje šejtanu, već treba sa tog zalogaja ili toga što mu je ispalo od hrane nečistoću da otkloni i da ga pojede. Zabranjeno je da se jede i pije iz zlatnog i srebrenog posuđa. Zabranjeno je da se pije stojeći. Zabranjeno je da se pije iz posude sa mjesta koje je oštećeno, na kome, dakle, ima nešto razbijeno, jer će na taj način čovjek sebe raniti, ozlijediti, a samom sebi nanijeti štetu. To je zabranjeno po islamu. Zabranjeno je da se pije sa usta posude, kao što je zabranjeno da se diše u tu posudu iz koje se pije, i da se pije odjedanput to što se pije. Već se iz 3 puta pije, to je bolje i zdravije i to je najispravnije. Zabranjeno je da se puše u hranu i u piće. Zabranjeno je da se jede i pije lijevom rukom. Kao što je zabranjeno da čovjek jede ležeći na svome stomaku. Zabranjeno je isto tako da čovjek prilikom jela uzima, na primjer, po 2 hurme odjednom i jede ih. Jer time se izražava, kada sa nekim sjedi i jede iz posude jedne, time se izražava pohlepa i nezasitost. Osim ako mu dotični dozvoli, pa onda će po 2 uzimati i tako dalje. Inače uzima po 1. Zabranjeno je da se upotrebljava posuđe ehli kitabija.
ehli kitabija, židova i kršćana, zbog toga što nismo sigurni da oni u tim posuđima nisu upotrebljavali alkohol, svinjsko meso ili nešto drugo što je zabranjeno. A u slučaju da ne nađemo ništa drugo osim samo to njihovo, onda ćemo u tome slučaju uzeti ga i dobro ga oprati i onda ga upotrijebiti. A pitanje sa posuđem mušrika i drugih mimo ehli kitabija još je žešće u tome pitanju, u tom pogledu. Zabranjeno je da čovjek sjedi za istom sofrom, za trpezom, za stolom gdje se donosi i obnosi alkohol. Zabranjeno je da čovjek jede naslonjen, jer je to taj način jela od onih koji su oholi. Zabranjeno je da čovjek uzima hranu na hranu, to jeste nakon što se najede, onda ponovo traži nešto da bi jeo i tako dalje. Dakle, to više nije jelo radi hrane, već je jedna nezasitost i gojaznost koja u svakom slučaju šteti čovjeku. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da nas učini od svojih iskrenih i čistih robova, da nam dadne da hranu koju unosimo u sebe i piće koje pijemo da bude halal, da bude čisto, da bude ispravno, jer pitanje je i naših ibadeta, pitanje je i našeg daljeg rada vezano za ono što unosimo u naše tijelo. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da nas učini od svojih iskrenih i ispravnih robova. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.